ka UDP ka lashim ya karai ban omdon shu ka jingkiliang ya ka shuki chief executive member haki HADC da ka bapan pau balade ban penthamai lut ya ki rai baro ki balashim hashwa ban thau ya ka bosen shar hak ka council hau ara jakat kendai katkum ka jinga tho da u secretary ka parliamentary party jongka UDP haki HADC uba jambor war badiru executive member ka tanat ilaka laong ba kaladon ka jinga kren baka shuki CEM baban daw ba Titos W Khan menta kanne be hadu ka bukut ka samoy Jadi saya hoat kalau ngajin shisha na du ka ba sedang dia ke election MBC raja kat kendai ni song hantai ha yeng jong Dr. Dan nak benta ban penbet kumnu bangin lead ya ke isi hamne district council namar ka jing yakut kalong apden ka UDP bat ka NPP rengkat lu bat ki miki parlok ki baya sedrop lang ka UDA ini laya jing ikut kalong ba ka UDP kan akan lead ya ka isi jadi halor kata ka jing ya penbaik mana kelem jong ka PP jong ka UDP ha ka to ka por ini laya penbaik manuban long leader jong dan ka jing ya perkhat ka Islam ba laya rai ba i batin in yalam kum siam chisna dan kata kin sa pi ki jong ti bat ki jong po te kata kala ya arajar kat khandai le sitti batin bat ba la to suaban kut arajar kat khandai bat hubunai November tu nila sya pen kelem ya din bala kelem ke isi te ka jingkela lawan kata nginum la dan lawan ke jingkela akaba na kelem ki perlok UDP ki jungiru kila switch no syah kewipat ka alliance aku tu ke po kata ada ka buram ya Pak Pol Pak Tibor kila ya switch no syah ka alliance ke balalam dai ba alatip lang te dai nak ta daw ni haban review biang ya ka alliance kumnu ban la ban manra biang ya ka isi te nakaleng jungi ka UDP ru ha ka tu ke por nomor nisa satang mengi sangut begitu ke por ngilaya song ya ke pipi ya bang ngilaya song ya ke pipi ngilaya pentamai no ya ki nongkit kam ke pipi ngila jet no ya ba Titos kumu leader jong ke pipi bat kila jet yang kumu sekretari jong ke pipi ngilaya song banya perkhat bat hadin kata nda kajing ya menjurlang tengila ya trisitom na kumno bernila benunra biang ya ka isi ngidap de kejing sukuman ba hatin kat tu kat ne benai nila ha kejing trisitom ila dan ki perlok MDC ki jong yang ne ki balayawan ya ka ban ai kejing kersan ya ka UDA ki jong ba hatin ba nila yo ya ka majority kena kelem jungi ngila rakno ya ke kerteng jungi ba Titos hakmat jung ka UDA ban ong bangi menta ngila jet UPP leader jungi ban cimti ka kam sia kena kelem ka UDA ro kala ai ya ke menjur pedang ya ba Titos kum siam dan kum leader jung ka UDA ka jungi te dene kata kadaw ni ong ba kani ka kam CEM wat kede kejing terwaga jungi dan mereka kede kejing menjur langsung ka UDA te mencam senam nak ngam kan mau su ya ka tarik betul benai ngila yesong ya ka PP jong ka UDP ke jungi aga pa ngila ya pedang biang sa sisen hausam arhajar arpong ngam benau ngila ya pedang ya ba Pol beri Tibor bagi lewan paybiang nak apan dan haka UDA ke haka pipi ngila syam ya kerai ba haka bedai bat ke kam CM ke ngila ya penkut kata kalong kabisay ke dan ki rai ki record bang ngila penkut no
ba kanamdan su ka jing ya bujili CM kanamdan su ka jing ya bujili IM te kata ka deka rai namar ba ya kamtam ya ka po CM namar ba kala deka bangila ya take off haka UDA kata ka deka ba syai ba dena ta ka daw menta kaya baik kumne na perkhat ba kanamdan su kan ka jing penkala leader te bersakaweru keperlu lese kamdesu bengindang ya keren kata ngelakwa ya ke isi bahkan songskap bahkan yok dan pendat yaki kam ki bangi ni dan ka thong nak penta keni ka kenti ka penta ni kerman bagi perlok ki jungi nak liang jong ka UDP nak liang jong ka UDA ru MPP ka SPDP bagi weki parlok ki dan lang independen yakin ya menjurlang ya kata bang nempen kala lidarsu nomor ba kumne ke election MLA ru kala jan hadeng ke election MLA ru kan masuk election DC deban suya bujuli nong elam dan neban suya leka elese kan nomlang su ni kwa ba kan ni stick baik ba kan ikan ya hado ke bukut kan kesan